Shalom shalom. Mbere ya byose mbanje gushima Imana mushobora byose, Imana yacu yo mwijuru ihabwa icyubahiro ko dugihema umwuka w'abazima. Yesu ashimwe cyane. Imana yumva ishimwe rivuye muri twe ko tugihema, uko waba uri kose, uko waba umerewe kose, aho waba uri hose, niba ugihema shima Imana. Uko byoba bimeze kose ugihema shima Imana. Hari abantu bahemeje uyu munsi batagihema. Ni ukuri Imana yacu yumve ko tuyizamuriye icyubahiro kuba tukibasha guhema. Ni mu kiganiro Buhoka, ni Nati Munezero. Uyu munsi twe tuje kuganira. Hari umuvukanyi watusabye ko twoganira atubaza ikibazo ngo tube twavuga twamubarira mbe nibiki umuntu wibungenze abujijwe gufungura. Mwami Yesu amuha umugisha. Mboneyeho no kubabarira ko umuntu wese afite ikibazo ajya tubaza. Hari abantu biteguye gusubiza. Turi kumwe n'abaganga, turi kumwe n'abakozi b'Imana batandukanye. Ni ukuri bazoza bamuha inyishu, cyane ko tuzi ko iyi mibiri yacu ari ishengero rya mpwemu yera, tugomba kuyikorera iby'Imana igomba. Yesu ashimwe cyane. Rero twagira dusubize uwo muvukanyi, tumubarire ibintu abujijwe kuba yofungura, n'abandi bumvireho. Niba ufise undi muntu waba uzi yibungenze, uramurungikira aka video kugira ngo bibashe kugenda neza, kandi naryo ubukoze ivugabutumwa ryiza, ubukijije ubugingo bwa benshi. Yesu ashimwe cyane. Reka turabire hamwe muri Bibiliya, Abagalatiya ku gice cya mbere ku murongo wa 15 haranditse ngo Imana yantoranyije nkiri mu nda ya mama. Iri jambo rishatse gusigura ko Imana igira umugambi ku mwana imbere y'uko avuka. Yesu ashimwe. Umwana wese ukiri mu nda, Imana ibimufiseho umugambi, Imana ibifise ibyo kumutegurira. Rero we mu mama wibungenze, uba ugomba kumufata neza, ukamuha ibikwiye kugira ngo ugushaka kw'Imana kuranguke muri wewe. Ntago ugomba kumuha ibintu wiboneye, ugomba kumufata neza kuko Imana ibimufiseho umugambi. Kandi twabonye neza ko iyi mibiri yacu ari ishengero rya mpwemu yera. Yesu ashimwe cyane. Umubiri wawe uwufashe uko bitagomba uzobibazwa. Umubiri wawe utawuhaye ibyo ugomba kandi wobasha kubironka, nabyo uzobibazwa. Reka dusome andi majambo y'Imana yo mu gitabo cya mbere cy'Abikorenti ku murongo wa 6 kuva ku murongo wa 19 kugera ku murongo wa 20. Haranditse ngo ntimuzi yuko imibiri yanyu ari ishengero za mpwemu yera ari muri mwebwe, uwo mufise avuye ku Mana, kandi si mwe mwiganza kuko mwaguzwe igiciro. Nuko rero mushimisha Imana mu mibiri yanyu. Yesu ashimwe cyane. Turumvise neza ko imibiri yacu ari ishengero rya mpwemu yera. Uyu muvukanyi yatubajije iki kibazo, ni ukuri yarakoze. Reka rero tuganire, tumubarire ibintu bibujijwe gufata canke gufungura canke kurya wibungenze. Mu yandi majambo, utwite ibintu bibujijwe kurya. Yesu ashimwe cyane. Icyambere twumubwira ibintu birimo alcohol irabujijwe cyane cyane ku muntu wibungenze, kuko iragenda igaca ihindura ubwonko bw'umwana, bigatuma umwana akura mu bwonko bwe hatameze neza, imikurire yiwe ari mu nda ntimere neza. Nko kuvuga inzoga, ugasanga abantu umuntu aribungenze ari kunywa inzoga zikaze, ari kunywa inzoga cyane. Birasi byiza, birashobora kwangiza ubwonko bw'umwana igihe ari mu nda. Yesu ashimwe cyane. Icya kabiri, inyama.
inyama, amagi, amata, mbega ibintu bikomoka ku bitungwa bidahiye neza. Yesu ashimwe. Ukirinda kurya inyama zidahiye neza. Inyama ni nziza ku muntu wibungenze, ariko ukirinda kuzirya zidahiye neza. N'amagi nayo si meza kuyarya adahiye neza. N'amata ugomba kuyategura neza, ukayateka neza, ukabona kuyanywa. Yesu ashimwe cyane. Ibyo byose birashobora, ubiriye bidateguye neza, kuzana mikorobe ishobora kugira nabi umwana ari mu nda. Yesu ashimwe. Ikindi, itabi naryo rirabujijwe ku muntu wibungenze, kuko naryo rihindura ubuzima bw'umwana ahari mu nda. Yesu ashimwe. Indya z'imicafu, ibintu bidateguye neza, nabyo wibungenze wirinda kubifungura, kuko bica bituma umwana atagira imikurire myiza cyane. Ikindi nacyo wokwirinda, ifi ifise uburozi bwinshi, mercure, ajya amafi manini cyane. Hari amafi manini cyane aba mu mamere, ajya amafi aba afise ubumara bwinshi, ariya nayo ntabwo yemewe ko umubyeyi yoyafungura yibungenze, kuko nayo arashobora kwangiza ubwonko bw'umwana. Ikindi, indya zirimo isukari nyinshi canke amavuta menshi, ibyo ni ibintu dusanzwe tuzi. Isukari nyinshi ubwo umuyinywa wibungenze bashobora kuca urwara diyabete, irya diyabete umuntu agwara yibungenze. Amavuta menshi nayo murazi ko atari meza no mu buzima busanzwe. Rero n'umuntu wibungenze birabujijwe ko ufungura amavuta menshi. Yesu ashimwe cyane, kuko ibyo byose biragenda bikahindura umubiri, ugasanga umubiri ntubaye neza, kandi burya wibungenze umubiri wawe ukagira ikibazo, bigaruka umwana. Hama icy'ingenzi umuntu yobibutsa kuri uwo mubyeyi watubajije icyo kibazo, ni ugufungura indya zuzuye. Harimo imboga, ibyamwa, ibinyampeke, amaproteine n'ibindi, ukabifungura neza kandi kenshi. Yesu ashimwe cyane. Rero ngira ngo tubaye nk'abamubarira ibintu bibujijwe gufungura umubyeyi yibungenze, kandi ukajya wamusenga Imana, ukajya wamusengera umwana. Urazi ko ducishayo n'ibiganiro iyi samediza, tuzosengera abantu bifuza urubyaro. Yesu ashimwe cyane. Rero kaze na karibu, mutubaze ibibazo, turiteguye kubasubiza no kubasengera. Ni ukuri Imana yacu ikorane natwe icyo yavuze. Shalom, shalom.